teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bukan iya. Sepertinya ini dia. Wah, Excuse me. Oi, Mister. Excuse me. Order. Oh yes, Grab. yes. Oh, abang ini yang punya ojol. Oh yo. Oh yes. Kemana, Mister? What? Kemana? Aduh, aing bingung ya. Kemana apa? Ngomong Kemana nggak bahasa apa? yang bule mah ya. Hai, cari kos. Oh, oke, Mister. Kos. Oke. You understand? Oke? Oke. Oh, good. Sudah lama ini desa berdiri di sini. Oh. 50 tahun, Mister. What? 50 Yes. tahun. Yes. Wow. It's beautiful. Oh, good ya. Desa apa ini? Gerembrong. What? Gerembrong. Gerembong. Iya. Wow. Namanya sangat beautiful. Up. Yes, Mister. Yes. Alright. This is my motornya. Keren. Thank you, Mister. Thank you. Thank you. Oh yes, thank Mister. you. Mister. What? Money. Oh my God. I'm sorry. Seceng. Duit na bule teh ki. Seceng. Ngerecehan duitan bule teh. Seceng. Ai. You from Kampung Gerembrong. Gerembrong. Wow, beautiful. Thank you. Yes. Aneh teh mah. Aing sakieu ning dibayarna teh. Marah teh bule sugan. Aduh, Baik. Saya cari orang dulu buat kepercayaan saya. Wow, pemandangan yang sangat beautiful. Wow, it's magic. Wow. Well. Wow, sungguh beautiful. Wow. Wow, ini cuacanya sangat hot. Nampaknya ada seseorang. Excuse me. Bule. Excuse me. Hello. bule. What? Bule? Apa itu bule? Bule. Oh no. Oh my God. Nama bule siapa? My name is Jabal Gubes. You, my name is... Ngangan asbes. What? Asbes? Oh my God. Oh no. Yuk, asbes. No. I, Jabal Gubes. You punya nama orang siapa? Dari tadi kayak nanya nama orang. My name is Kosim. Wow, namanya sangat cemerlang. Good. Beautiful. Mister mau apa kesini? Saya mau cari host. Mister House. No. Host. Nu host-hostan mah Manila biasa oge. You understand? Come on, Mister, come on. Dudud. Smoke. It is smoke. Smoke. Berarti ududnya bahasa Inggrisna smoke nya. You understand? Teuing aing teu ngarti. Aing boro-boro bahasa Inggris, apa lagi terus. Where are you going? Mister dari mana? I from Prancis. Di mana Prancis aing teh nya? Lah Prancis pokoknya mah. Mister kesini naik apa tadi? I naik ojol. Ojek.
Oh yeah, good, good, Right, good. good. You understand. Good, good, good. Mister, awas jalannya becek, nanti Mister teh serele. What this is? Becek. Serele, serele. What? Good, good, good. Come on. Hey you. You, ini punya kampung apa? Gembrong. Gembrong. Yes. Wow, it's beautiful. Beautiful. Thank you. Aing bisa bahasa Inggris tuh, men. Tadi sih Aing ngadang roti gua. Mister cari apa tadi? Horse. Come on. Horse. What? Horse. Oh my god. Oh no. This is chicken. No. Horse, no. Mister pengen fried chicken. Oh no. Anda tidak paham? Ini ayam, bukan horse. Ini ayam bersuara horse. Oh no. You crazy. Where are you going? Mang Toing. Betul, ini punya Mang Toing. Oh no. You tidak paham. You tidak paham. Aing kudu ngomong kumaha ieu kabule. Horse. Yes, horse. Apa itu horse, Mister? Horse. Rumah. Yes, good. Tadi si teh atuh bule. Come on, Mister. Come on. Yes. Hey, What? I bawa ransel berat. Nanti saya kasih risol, goreng risol. What risol? What? Jadi aing You tidak paham? kieu jadi orang lembur teh teu ngarti bahasa Inggris absen. Hey, you What? understand? Kumangke we. Hayu, come on. Oh no, crazy. Come on, Mister. Come on. Alright, Mister dari mana tadi? I from Prancis. Mister kenal Michael Zidane? Oh, Zidane. Iya. Speak bola. I saudara Michael Balala. Michael Balala. Hanya aing mah pemain bola saboda-boda aing hirup di lembur. Michael Balak aya ge. Balak. Balak. Yes, you understand. Mister punya kacamata bagus. Good. Boleh saya pinjam? Oh yes. Wih, beautiful. Harum lampu ya teh ya. What? Aing di lolong kacamata kieu. Hey you. Ini apa, Mister? Kok saya jadi lolong? Kacamata black. Contoh. Hai. It's beautiful. Oh, beautiful. Dasar orang lembur kacamata oge aing teu bisa makena. Come on, Mister, come on. Oh, no. Ini rumah punya Bapak Toing, tapi Bapak Toing sudah kasih saya percaya. Sekarang Mister harus bayar. Money. Money. Oh, yes. I punya mata uang dolar Indonesia. Yes. Good. Seceng Asli tapi. ribu. Mister, kenapa ini uang bisa bolong? No, bolong. Di negara saya itu kohok. Kohong. Apa, Mister? Kohok. Ini kurang, Mister. What? Kurang. Kurang. Money, kurang. Oh, no. You mata. You crazy. Nyaho karena duit mah bule.
Oh, mister. Oh, no. No. Ini No. bagus, mister. Come No. on. Oh, crazy. Bagaimana ini rumah? Good. Good. Come on, Hey, mister. you punya cat. Saya tidak punya cat, mister. Tidak. Cat. Kucing. Kucing. Oke. You Mister, punya kucing. Come on, mister. Wow. Mister, buka sepatu. Swes. Apa itu swes? Swes. Oh, sauce. Yes. Saus. Buat masak mie, saus. No, sauce. Sepatu. Seumur aing karek nyaho, saus teh nu kai sok di dahar sepatu. You understand? Mister. What? Mister, ini saya punya cau goreng. What? Saus goreng. What? Cau digoreng. Oh no. Di negara saya bukan cau goreng. Pizza. Ari pizza nu kumaha, mister? Pizza. Geus we. Ngeunah. Oh, yes. Oh, thank you. Gimana enak ini, mister? Wow, lezat. Oke, saya harus ngarit dulu karena saya punya embe. What? Embe, Iya, domba. kuda. Domba. Mister, silakan tidur istirahat. Yes. Oke, mister. Oke, thank you. Oke, mister. Oke, bye. Bye-bye. Wow, saya sangat hot. Oh, saya harus istirahat di sini sebentar. Oh, ini tas saya. Oh. Training. Training kepala aku. Pusing. Oh. Kemana ini orang tadi? Oh, ini. Waktu sudah siang. Saya harus cari orang si Jalot buat cari kebun. Oh, no. Oh. Kacamata juga lupa.